Nkuko ubibona iki ni ikibanza cyiza cyane kiri ahantu heza cyane hatereye. Urabibona ni muri site ya Masizi. Hano ni muri site ya Masizi, imwe muri site nziza kandi zikunzwe hano mu mujyi wa Kigali. Ni ikibanza kiri ku mihanda ibiri. Urabona umuhanda wo ruguru n'umuhanda ukinyura ku ruhande. N'uyu nguyu urabona yuko n'ubundi ni ikibanza kiri ahantu hasanzwe hubakwa. Ni ukuvuga ngo ni ibisanzwe amakadasiteri n'ama etaje ngibyo uri kubibona. Ni ikibanza kitagusaba ibintu byinshi muri fondasiyo kubera yuko kiri ahantu heza hameze nk'ikibuga cy'umupira w'amaguru. Urabona ko imbere yaho abantu barimo barakiniramo. Ni itaka rikomeye rya laterite. Ahantu kiri ni itaka ryiza rikomeye rya laterite ku buryo ari ubutaka bukomeye cyane. Hanyuma kandi iki kibanza kiri muri metero 100 uvuye ku muhanda munini w'igitaka. Ukomeza uva mu Izindiro ukanyura Masizi ugakomeza Birembo, ugakomeza ndetse ukagera Nyacyonga, Nduba, unyuze mu Gisasa ndetse na Waruraza. Iki ni ikibanza kandi kiri mu kilometero kimwe uvuye kuri kaburimbo mu Izindiro. Ni ikibanza kandi kiri muri kilometero 1 uvuye kuri kaburimbo mu Birembo. Umuhanda ni mwiza cyane, kikaba gishaka amafaranga makeya cyane. Ni miliyoni 10 zonyine ukitwarira iyi mari iba ibonetse bitunguranye. Ni ukuvuga ngo umukiriya wihuse niwe utwara iyi mari, ntabwo iyi mari aba ari yo gutinda. Urahabona ko ari ahantu heza cyane, ni mu makadasiteri, ni muri R1, ni muri site. Nta kindi kibazo gihari, icyangombwa kirahari cyihariye mitasiyo n'ako kanya ukimara kugura. Ibindi bisobanuro wanyandikira cyangwa se ukampamagara kuri iyo nimero ya WhatsApp uri kureba kuri screen yawe, ukaza ukigurira iki kibanza cyiza. Ushobora no kugicuruza nawe ukunguka mu gihe gito kandi neza. Ariko cyane cyane wowe niba ushaka gutura iki kibanza ni icyawe.